Ibihe byiza kuri mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV ku makuru agiye atandukanye tubagezaho. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri AFRIMEDIA TV. Nawe utarakora subscribe, reka tugusabe gukora subscribe maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Ikaze muri Tour du Rwanda 2023 aho turi ku munsi wa nyuma w'iri rushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare riri kuba ku nshuro yaryo ya 15. Kuri iki cyumweru tariki 26 Gashyantare hari gukinwa agace ka 8 ari nako ka nyuma gahagurukira kuri CANAL OLYMPIA, akaba ari naho akaza gusorezwa nyuma yo kuzenguruka ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali kunera ibirometero 25 n'ibice bitatu. Iyi etape ya 8 nk'uko twababwiye iragurukira CANAL OLYMPIA ize no gusorezwa CANAL OLYMPIA. Iri kunera y'ibirometero 25 n'ibice bitatu, naho isaha yo guhaguruka yo ni saa 4 n'igice. Isaha yo gusoza ikaba iri hagati ya saa 6:35 na saa 6:42. Reka turebe uko byifashe kugeza ubu muri iri rushanwa. Mbese ninde wegukana Tour du Rwanda 2023? Kugeza none naho z'umukinnyi ushobora kwegukana Tour du Rwanda 2023. Abakinnyi bayoboye urutonde rusange baregeranye mu bihe bamaze gukoresha ku buryo ushobora gukora ikinyuranyo. Umuntu ushobora gukora ikinyuranyo uno munsi ariwe ushobora gutwara iri rushanwa. Umunya Eritrea Enoch wa Green Project wabaye wa 17 ku munsi w'ejo asizwe umunota umwe n'amasegonda 58 kuwa gatandatu. Ubwo ni etape yabaye ejo, niwe wahise yambara umwenda w'umuhondo aho amaze gukoresha amasaha 26 iminota 53 n'amasegonda 9. Ibihe anganya na worldtour wa Q36.5 Polycycling Team. Kuba abakinnyi ba mbere banganya ibihe byatuma hitabazwa itegeko ry'impuza amashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi UCI rivuga ko hateranywa imyanya bagize mu duce bakinnye kuva isiganwa ritangiye. William Junior wari wambaye umwenda w'umuhondo wa gatatu ku rutonde rusange arushwa isegonda rimwe, agakurikirwa na Victor de la Partie wa Total Energies urushwa atatu na Anatoly wa Tengan Polygon urushwa amasegonda 4. Umunyarwanda uza hafi ku rutonde rusange ni Muhoza Eric wa gatandatu aharushwa amasegonda 8 gusa, bimuha amahirwe yo guhatanira gutwara Tour du Rwanda izasozwa kuri iki cyumweru. Reka turebe uko byifashe ku masaha. Saa 4 zuzuye harari kwerekanwa abakinnyi bagiye gukinwa agace ka nyuma ka Tour du Rwanda 2023. Kugeza kuwa gatandatu hari hamaze kuvamo abakinnyi 32, ariko byitezwe ko hashobora kwiyongera. Inzira z'agace ka 8 ka Tour du Rwanda 2023. Iri siganwa riratangirira kuri CANAL OLYMPIA bamanuke irebero, ariko ibihe biratangira kubarwa bamaze kugenda ibirometero 5 n'ibice 2 bitabarwa. No kuvuga ubwo baba bageze kuri Kanzayire barahita bafata umuhanda wa Kanogo, Rugunga, Segemu, Gikondo, kwa Mirongo, Merezi 1 na Merezi 2, umuhanda w'amabuye. Hakurikireho kuzenguruka Rompwe Rebero
biduha kuri Etape, kuri tapi, bagere kwa Gisimba, Nyakabanda, kwa Mutwe, ku Musigiti, bagere kuri Anatrakomo, bace mu Gitega, bagere kuri Gereza, bagere kuri Yamaha, bagere no kuri Poiru, Kanogo. Aho hose ni inshuro 3. Baranyura kandi mu Rugunga, Sejemu, Gikondo, kwa Mironko, Merezi 1 no Merezi 2, umuhanda w'amabuye, rompuwe ya Rebero, ndetse banasubire CANAL OLYMPIA aho baza gusorezwa. Imyiteguro kuri CANAL OLYMPIA irarimbanyije, abantu bafite imirimo itandukanye muri Tour du Rwanda babukerereye kuri CANAL OLYMPIA, aho hagiye gutangirira aka gace ka 8 k'irushanwa rya Tour du Rwanda 2023. Reka turebe abakinnyi bafite ibihembo kuri ubu ngubu, aho byagiye bihinduka ku munsi w'ejo bitewe na zimwe mu mpinduka cyangwa se abakinnyi bitwaye neza. Aho kuri ubu ngubu umukinnyi wambaye mayo jaune wahembwe na visitrwanda ni Enoch wa Green Project, naho umukinnyi muto witwaye neza wahembwe na Prime Challenge ni Corizon worldtour wa Polycycling Team, naho umukinnyi wahize abandi muri sprint wahembwe na Espen James Forge wa Bolton Equities, naho umukinnyi wegukanye agace ka Nyamata Kigali ni Manuel Toz wa Green Project, naho umunyarwanda mwiza ni Muhoza Eric wa Bike Aid, naho umunyafrika mwiza wahembwe na Rwanda ni Enoch wa Green Project, naho umukinnyi wahatanye kurusha abandi wahembwe na Horizon Express ni Akiru Alfayan wa Eritrea, naho umukinnyi wayoboye isiganwa igihe kirekire wahembwe na Bella Flowers ni Manuel wa Green Project. Umukinnyi cyangwa se ni ikipe y'umunsi yahembwe na Inyange Industries ni Euskatel, niyo yahembwe na Inyange. Turakomeza kubagezaho ko irushanwa riri bugende. Reka tubasabe gukora subscribe maze tujye tubana. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.